wongera kuguha ikaze wowe ukurikiranye waramutse Rwanda aho uherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, abari mu Rwanda, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi, tutibagiwe abaherereye ku mugabane wa Amerika, mwese tubatera yambu tubifuriza ibihe byiza cyane. Iki cyumweru rero gikurikirana na Pasika, amakuru ari kuvuga mu mikino muribaza ngo bihagaze bite? Reka tutangirire ku mugabane w'Uburayi, ari kuvuga aya makuru menshi agiye atandukanye. Muzi ko shampiyona zirimo zigenda zisozwa zara ku mugabane w'Uburayi, amakuru y'imvune agiye atandukanye mbere yuko amakipe yikarifiye mu mikino y'Uburayi itangira. Bageze muri kimwe cya kabiri, haba muri UEFA Champions League, UEFA Europa League ndetse na UEFA Conference League. Muri Barcelona ari kuvugwamo menshi cyane, uribaza ngo Lewandowski aragaruka ryari? Ese match ya Real Madrid bimeze bite? Izayihuza n'ikipe ya FC Barcelona, ni finali ya Copa del Rey. Mu ikipe ya Manchester United hari kuvugwamo amakuru agiye atandukanye nyuma yo gutakaza match n'ikipe ya Wolves, nyuma yuko bari bamaze iminsi mike bari mu byishimo y'insinzi ya Rio, bayisezere mu mikino ya Europa League. Muri Arsenal turahagaruka, Chelsea da Bruze, hari abandi bakinnyi bitegura kwinjira muri no kipe. Real Madrid nabikubwiye yuko harimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Karero Ancelotti aragenda se cyangwa arahaguma? Ni amakuru menshi cyane. Mu ikipe ya Brentford hari abirabura bari kubica bigacika. Ayo yose ndabanyakugezaho gatanu ko kandi. Mu ikipe ya Liverpool, ese igeze ku mahirwe angana iki yo kwegukana igikombe cya shampiyona English Premier League? Mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Inter Milan na Napoli rurageretse. Ese uribaza ngo bihagaze bite? Mu ikipe ya Inter Milan ndetse no mu ikipe ya Napoli ibintu bikomeje kuba urugamba rutoroshye cyane kuri Scudetto y'uno mwaka. Se n'urayegukana ni ibintu bitoroshye cyane hari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu gihugu cy'Ubudage ho urubanza ruri kugenda rwica ikipe ya Bayern Munich, hari indi ntambwe iri gutera ku gikombe cya shampiyona cyaho. Nandi makuru ntakubwiye mu ncamake y'amatransferi ngiye kuba nkugarukiraho ari kugenda avugwa ku mugabane w'Iburaya. Ngiye kuyakugeza wayaguteguriye ni 11 Crater Dubama Costo ka Madran Miguel del Castro, Auguste Kratov, George Sinkakis, Andrea Mareko, Dnipro Petroviski, Big Sama Arades Benetomak Ata, Bortoni Wanderers, Uganda Trespos Musagenda Dinazaro Batarima, Putu Trezor Mabi Obiang Pascal Grossemboaba, Ayobami Asekuno wa Festus Austin Orage Sakindi aka Mani Hatani. Ngaya nguko rero bakunzi ba waramutse Rwanda, na makuru menshi cyane agiye atandukanye twaguteguriye. Tugiye guhera hano ku mugabane w'Uburayi. Gusa mbere uko dukomeza nkwibutsa gukanda subscribe, nimba utarakanda subscribe hano kuri waramutse Rwanda, iki nicyo gihe kugira ngo ube wakanda sabone nkuko bahita mu rurimi rw'igifaransa se cyangwa subscribe kubumva ururimi rw'icyongereza. Kanda subscribe se cyangwa sabone, ubundi tujye tubasha kukugezaho amakuru agiye atandukanye uyakurikiranire ku gihe. Katwikomereze rero ni ku musore bamwita Rafinha, n'umusore ukomeje kubica bigacika mu ikipe ya FC Barcelona. Uyu no mu Brazil amaze kugira uruhare rw'ibitego 60 muri no season, dore yuko muri toute competition confound mu marushanwa yose aba mu ikipe ya Brazil, La Seleção ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. Uyu musore amaze gutsinda ibitego 35, atanga na assist 25 zose nkuko Fabrizio Romano yagiye abikotinga. Muri kumva yuko uno musore ari on fire bikomeye cyane muri no season. Ikipe FC Barcelona niramuka itwaye shampiyona ya Espagne ndetse na Champions League, nakabuza uno musore azaba ari muri title contender wo guhatanira igikombe cya Ballon d'Or y'uno mwaka, dore yuko uyu musore ari on fire bikomeye cyane. Bamwita Wishesque Chesney nkuko Deco yagiye abitangaza. Director w'ikipe ya FC Barcelona Deco yatangaje yuko uyu musore Wishesque Chesney, uyu goalkeeper w'umunyapolonye, umuzamu w'umunyapolonye nkuko Fabrizio Romano yagiye abitangaza, bari guteganya kumwongerera kontara bakongeraho umwaka umwe.
Deco rero yagiye abivuga mu magambo agiye atandukanye ati we are very happy with Szczesny, he will stay at Barcelona next season. Deco announced as verbal agreement was already done. Deco rero yamaze gutangaza yuko verbal agreement yarangiye hagati ya Szczesny ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. Reka dukomereze muri Barcelona bamwita Lewandowski byamaze gutangaza yuko uno musore ari bubure ibyumweru bitatu byose. Abakunze ba FC Barcelona no kuyangana bikomeye cyane kuko uyu n'umwataka ukomeye wari uri kubafasha muri no minsi bamwita Lewandowski. Uyu musore biri kuvugwa yuko ari bunabure mu mukino wa nyuma bazakina n'ikipe ya Real Madrid ni finale ya Copa del Rey, ariko bikavugwa yuko azagaruka ku mukino wa kabiri bazakina n'ikipe ya Inter de Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani, ni mu mikino ya kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Bamwita Scott McTominay. Uyu no musore ukomeje kwitwara neza cyane ara mu gihugu cy'Ubutaliyani, dore yuko amaze gufasha byinshi cyane ikipe ya Napoli. We n'uno musore Romelu Lukaku bamaze gufasha ikipe ya Napoli muri weekend barayifashije, dore ko Scott McTominay yabafashije gutsinda mu nzi igitego kimwe bikabafasha guhita banganya n'ikipe ya Napoli, bikabafasha kunganya n'ikipe ya Inter Milan, dore yuko ikipe ya Inter Milan ariyo yari ku mwanya wa mbere irusha ikipe ya Napoli amanota 3. Ikipe ya Napoli rero nayo yahise yishyikira, dore yuko ikipe ya Napoli ya Inter Milan nayo yatakazaga aho yatsinzwe muri iyi weekend. Umukino yari irimo ikina n'ikipe ya Bologna, mu gihe ikipe ya Napoli yo yatsinze ikipe ya Monza. Reka tumanukire no muri Manchester United, naho hari kuvugwamo byinshi bigiye bitandukanye. Bamwita Rasmus Højlund. Uyu no mwataka bakuye mu ikipe ya Atlanta Belgrano yari mu gihugu cy'Ubutaliyani, n'umwe mu bataka rero batahiriwe n'urugendo rwo mu gihugu cy'Ubwongereza, dore ko Premier League yamuzonze bikomeye cyane, atari umusore uri gutanga umusaruro yari itezweho mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Napoli rero iri kumushaka bikomeye cyane kuba yazayijoininga, dore yuko ikipe ya Napoli yahiriwe n'abakinnyi bari kuva mu ikipe ya Manchester United nyuma ya Scott McTominay. Rero uyu musore nawe aratekerezwa kuba yakwerekeza mu ikipe ya Napoli. Rasmus Højlund, dore yuko atari we bagera amajanja wenyine, no musore Alejandro Garnacho habuze gato muri Mercato yo mu kwa mbere bari bamutwaye nawe. Bamwita Carlo Ancelotti wagiye asubiza abafana ba Real Madrid ndetse n'abantu bakomeje kugenda bakweshoninga ikipe ya Real Madrid, bari kuvuga ati kubera iki mu critic ikipe imaze gutwara ibikombe 30 mu myaka 11 yatsindwa match imwe ya Arsenal, mukayikritika bikomeye cyane mukumva ni ibintu byacitse byazamye se cyangwa ni ibintu by'ibitangaza byabaye, ati gutsindwa match imwe yonyine ibintu mukabigira ibintu bikomeye cyane, ikipe imaze gutwara ibikombe 30 mu myaka 11. Na magambo rero Carlo Ancelotti agenda agatangaza nkuko tubikesha ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyane kira mu Butaliyani. Mbibutsa ko n'uwo mutoza ari umutaliyani Carlo Ancelotti, ni umugabo rero utarashimishijwe na critique zakurikiye match ya Arsenal ubwo yabakubitaga Hector versus cyangwa Aurel Tour. Ikipe ya Arsenal ubwo yabasezereraga mu mikino ya UEFA Champions League. Reka twikomereze mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Leeds United ndetse n'ikipe ya Burnley nkuko tubikesha igitangazamakuru cya BBC. Ikipe ya Leeds United ndetse n'ikipe ya Burnley ziri gutera intambwe, zirabura imikino mike cyane, imikino 2 yonyine niziramuka zitsinze zakatisha qualification yo guhita zizamuka mu cyiciro cya mbere, dore yuko ikipe ya Leeds United iri ku mwanya wa mbere n'amanota 91 mu mikino 43 bamaze gukina, mu gihe ikipe ya Burnley nayo iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 91 mu mikino 43 zitandukaniye ku mubare w'ibitego zizigamye, dore yuko Burnley ihagaze ibitego 45, Leeds ikaba ihagaze ibitego 54.
mu ikipe ya Liverpool n'ibyishimo bikomeye cyane ni nyuma yaho batsinze derby ya Merseyside derby. Iyi derby ya Merseyside rero ubwo ikipe ya Liverpool yatsindaga ikipe ya Everton igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Trent Alexander-Arnold. Byamenyekanye yuko next season azaba ari mu ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Liverpool rero byayongera amahirwe ya 80% yo kuba yazegukana igikombe cya shampiyona y'Abongereza Barclays English Premier League. Hano rero tugufite amakipe atatu ari ku mugabane w'Uburayi muri no season afite amahirwe yo kuba yazatwara treble no kuvuga ngo ibikombe bitatu byose. Harimo ikipe ya Paris Saint-Germain, Barcelona ndetse n'ikipe ya Inter Milan. Ikipe ya Paris Saint-Germain muribaza ngo yatwara treble binyuze mu zinze. Ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze gutwara igikombe cya shampiyona y'Ubufaransa Ligue E. Ku batari mubize mu bimenye ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kucyegukana. Ikipe ya Paris Saint-Germain iri kimwe cya kabiri cy'imikino ya UEFA Champions League. Ikipe ya Paris Saint-Germain kongera ikaba kuri finale y'igikombe cy'Ubufaransa French Cup. Twerekeje kuri Barcelona muri La Liga muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cya Espagne iri ku mwanya wa mbere. Barcelona iri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Barcelona iri finale ya Copa del Rey aho izabikina n'ikipe ya Real Madrid. Twagiye kuri Inter de Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani y'umutoza Simone Inzaghi. Inter de Milan iri ku mwanya wa mbere wa shampiyona y'Ubutaliyani Italian Serie A, ikaba demi finale y'igikombe cya UEFA Champions League, ikaba demi finale y'igikombe cya Copa Italia. Muri kumva yuko rero ano makipe atatu afite amahirwe akomeye cyane yo kuba yazatwara treble muri uno mwaka. Ese uraha amahirwe yihewe muri zeshatu haba Paris Saint-Germain, Inter de Milan ndetse na FC Barcelona? Uze kubyandika muri comment. Twikomereje rero ni mu ikipe ya Leeds United nk'uko Daily Mail ikomeza kugenda bitangaza. Aba banyafrika bakomeje kuba gatangaza cyangwa kamaramaza mu gihugu cy'Ubwongereza. Nta wundi ni Bryan Mbeumo ndetse n'umusore Yohani Wissa mbibutsa yuko ari umusore uturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bryan Mbeumo akaba ari umunyakameroni. Aba basore bamaze kugira uruhare rw'ibitego byinshi muri uno mwaka mu ikipe ya Brentford. Ikipe ya Brentford ikomeje kugenda yitwara neza cyane kubera abantu basore babiri, Bryan Mbeumo ndetse n'umusore Yohani Wissa. Bryan Mbeumo amaze gutsinda ibitego 18, atanga assist 6 zose. Yatsinze ibitego 18, atanga n'imipira 6 yavuye mu bitego. Mu gihe mugenzi we w'umuzayirwa Yohani Wissa yatsinze ibitego 16, atanga na assist 3. Muri kumva yuko bano bagabo bose bari on fire. Reka twikomereze rero mu ikipe ya Real Madrid. Real Madrid biri kuvuga yuko uyu mugabo maze igihe abatoza cyane nta wundi ni Carlo Ancelotti. Nta gihindutse next season uyu mugabo agomba kwerekeza mu ikipe ya Brazil. Uyu mugabo rero Carlo Ancelotti nk'uko bigenda bitangazwa n'ikinyamakuru Marca cyane kirana muri Espagne ndetse n'umunyamakuru Fabrizio Romano, biri kuvugwa yuko iyi Cesario ya nyuma mu ikipe ya Real Madrid umuherwe Florentino Perez yatangiye no gushaka bazamusimbura, mu gihe Carlo Ancelotti ari kuvugwa mu ikipe ya Brazil nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Reka twerekeze ku musore Xavi Simon, uyu umusore w'umuhorandi ukina mu ikipe yara mu gihugu cy'Ubudage nta yindi ni Leipzig. Uyu musore biri kuvugwa yuko nk'uko yamaze kubyitangariza ku mbuga ze nkoranyambaga, ari kuvuga yuko ino Cesario ya nyuma mu ikipe ya Leipzig. Amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza agiye atandukanye yakomeza kugenda mwifuza, aba ikipe ya Arsenal, Chelsea, The Blues, Manchester City, Manchester United. Izo zose amarembo afunguye kuri uno musore Xavi Simon, umusore w'umuhorandi. Bamwita Kylian Mbappé nyuma yo gusezererwa muri UEFA Champions League ari nayo ya mbere yari yitabiriye mu ikipe ya Real Madrid.
uyu musore ibintu ntago bikomeje kumugendekera neza cyane, dore yuko n'ikipe yaraguze mu gihugu cy'Ubufaransa bita Caen yakinaga shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa yamaze kumanuka mu cyiciro cya gatatu. Murabyumva yuko rero kwa Kylian Mbappe ku bintu bidahagaze neza habe na busa. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, mbibutsa gukanda subscribe abatarayikora kugira ngo amakuru y'imikino ashyushye kandi agezweho ajye abasha kubagereraho ku gihe. Nge mwakurikiranaga ni Onze Createur Dubamako Stoke ya Madrid Miguel Castronani menshi cyane. Ciao ciao, amakuru y'imikino yo nakagaruka.